Wenkanza kwethu ubingelele obingelelayo ubafana imbongi wakandla ngamandla isibongo ngaphansi kokuphila emagameni podcast angihambi ke ngedwa nganza kwethu njengoba nike nabona before namuhla size safika endaweni yesigameko ngqo namhlanje umhla ka6 kuSeptember lapha eceleni ngiphethe ukhabazela sikubingelele inhlonishwa ngiyabingelela nami ngibingelela abe podcast yakho dla ngamandla ngithi sanibonani bafowethu bonke nosebenzisana nabo ngiyaphila mina njani nini baba ukhabazela mhlawumbe namuhla njengoba sila emidlalweni omkhulukazi lo umdlalo weDumbe Jealous Down ngicabanga ukuthi kungokuqala kukhona umdlalo ofana nalo eDumbe angazi noma mhlawumbe ikhethe ukuthula kuyafika before noma kungokuqala ifika namhlanje ukuqala masifika la eDumbe ngijabela nje ukuthi ngibona izinto ehleleke ngendlela okuyiyo nokusithokozisa kakhulu njengabantu abasuka le eGoli bebe abakonongoma ngoba njengoba ngilapha ngimele iqembu inongoma khethe ukuthula insizwe igijima kakhulu ngicabanga ukuthi nizoyibonela nje nani lapha ukuthi sizothatha lo mdlalo njengoba ngeke ngasho ku-podcast edlulile ukuthi sizothatha lo mdlalo namanje ngisaphinda lamagama ngisothatha lo mdlalo ngicabanga ukuthi babu Khabazela siyabonga nje kakhulu ukuthi ugcina ufinyelelile la ngicabanga ukuthi enkulumeni yethu yangeinsuku ezendlule wakusho lokhu ukuthi namuhla bayathanda bathandi uzohlala phezulu ngabe namhlanje futhi kuse kanjalo akashintshi lutho njengobusho angishintshi kunokuthi ngishintshe ngathi mhlambe no number 2 ngeke ze bebikho ijudge kuzosho ukuthi u1 u2 akekho kuze kube khona kuqalele ko 3 game so nje ngizokwenza doti la njengoba ngangisho njengoba usho ngibuye kwanongoma ehlala Nkosi ngimzwa umuntu ngimqonda ngqomeni cha sibonga nje kakhulu babu Khabazela siyabonga nje kakhulu ukuthi mfowethu uzobe nathi namhlanje mhlawumbe nangelinye lamalanga siyophinde sihlangane nawe mhlawumbe ungathini ekubabukeli njengoba ngikholwa ukuthi baningi abantu lokhu ukuqala usuku namhlanje okade befisa ukubona ikhethe ukuthula mhlawumbe ungathini nje kubalandeli bekhethe ukuthula bakhona la endaweni yasekhaya ngathi kubalandeli bethu sicela ukuthi beyihloniphe nabo njengoba sodlalela bona kanye nabanye abantu abangasazi nabazoqala ukusibona sifisa nje inhlonipho ehholo ukuthi Isicathamia sikhule ngani ngoba into ikhuliswa inhlonipho ukuze nabantu abafikile bezobuka Isicathamia befike bethola uthando bethola inhlonipho ukuze bebe nesifiso sokuthi bengaphinde bebuye nangelinye ilanga engisho lokho nje ukuthi balandeli bethu njengeqembu ikhethe ukuthula nishilo nathi nifuna ukusibona nizosibona sigalelekile nabanye kabalandeli bamanye amaqembu nje Isicathamia sisonke sicela inhlonipho ngaphakathi siyathemba nathi ukuthi sizobanikeza ukudla abazohlale beyibuza ukuthi laba bantu mina ngenza into ehlukile uzobona lapha sesiqedile babukele emakhaya sesiqedile Khabazela ngizocela ukuthi ugqugquzele ababukeli ukuthi bayilandele imphumela njengoba uKhabazela eshilo ukuthi emphumeleni bayathanda bathanda uhlala phezulu abayilindele lemphumela yebo kunjalo imphumela niyilandele izobe ibhalwe ukuthi abawinile inongoma khethe ukuthula imphumela yalomdlalo ozodlala namhlanje la sengishilo mina ngumfocus gqithe mahambe qanopha japhulele kula ngoma izobisela amaqhubu azonda amambuke yazonda isonto injamfundisi sibonga kakhulu babu Khabazela amen siyabonga mfowethu imphumela izobe sikhona na kanjani